Hello guys, a very good afternoon to you all. In this very good afternoon, I will be reacting Zolte comedy videos. So guys, without wasting any time, let's start the video. Here we go. Oh, hey, How Khánh man? Chia. Oh, ang kapong luwa ka sa hey. Oh, What? kan ka pe kha ke chula kha ni sang. What a dress up man! What a costume he wore. I mean, in this video, he's acting like a girl, I guess. That's he gay. Mi min di la, som hin ka pe ta mai ni kha. Wow, Na ka nei man. mom. Oh, barrel le ekin pipe le hey. Char le char pin, som he pa ni ba cha ni to. What? So what a hairstyle, man. Just watch carefully, man. Oh, char phe kem ne. Kaim bang zong po ka shal vek to. Pipe le cha kan ko sa. Oh, bang zong po hen ko hul to ne. Kapan mo kuta sarjari ti nan ti mga oh te rafiti how hey ang sarjari di ba Look, guys, look. What a ace. Is local made, I guess. You can see. aha oh hey ang silicon lahi lo la voice je mo oh hey kan te po vai pur me ko dom me ya Everything he has touches. See his makeup also. See his back is so big, man. hey ka tar mi frame king ka shala mo shal thelo ka nei lo ki chu hey ko hul to me kameng kak me ni oh ente mania What a eyebrow, man. That's you can see. You can notice him. beauty club ka kalda so ka sa mo Beauty club. microblading kha ka ti tira he ka bit buli eng lim yan chut po ka shilaw are le thi to lo le hal mo jam par men ka putsu ngai hel okay ti ran sik ron ka lang o le e ka thing phun te po ano ba lian to ngai vi mo le ya ka See, he's scared of himself only. bisila By doing his things. ti to ba han am lo tak arol mok sha ka nin la so Look, ko mo guys, ri ye tiang le his hairstyle. cái xã sẽ đi thì tê tên tin phải mình muốn sử dụng xa cái dùng sử bể lúc nha à in chất again đi rèn rèn ý phía công nghệ như này á Now where he is going, let's see, guys. Let's watch. It's gonna be very interesting, guys. So with whom he is going now? à cần lên đôn phone thì làm cái phía đôn nên liền mất rồi By the way, cái mông mà see his yes. ui nhìn không lại ăn hoám được tục đầu cái rồi thì tất bật ya cái phía lâu trong chu nhỉ tối hiểm lệ ui rồi cái đấy anh cũng hỏi đi khỏi phim bốc mấy nhỉ Hey, what is that, man? Is it original snake or what? Let's watch, man. cái thủ công à hắn lẩu ẩm bà He's playing with the snake. cái đó anh chỉ cho rồi Yeah. Now comes original Zolte. Let's see. cái nào chùa bảo cô đi cô bé đi khơi ông cái một dấu tội xin lắm Hey. ui tụi cái lại lẩu cho cô buồn hi phiệt phê cả cái kia nắng mặt tiền chắc phải lẩu trạc chụp cái mà ui Zolte, I guess. Before also I used to watch his movies and videos also. Zolte. I heard his name before also. ui cái bao nhiêu xe tôi cái trẻ cô đi cái này kia nhìn cái gì à phải kia nhìn lâu tụi tụi mình tụi xem Yes, at the point, in this point, he has directed that snack to Diabola as per our Christians
as per our Bible, this snake is related to Diabola. Okay, that's Satan. He's fighting with the snake. Ente heru here. Evili ada mahun la ka chuan ke hi chu lo nga tilang chuan ke chuan kan. This is not an original snake, but he is telling the story about Eve and Adam's story. It's a very old story. It means at the time of Eve and Adam's, what did happens. He's explaining about that. Let's watch again. Mấy tuổi nha, nang po hi piang lau tuổi hen xuan song song te ko ve na kheng lau tuổi. Ina, nang po hi piang lau tuổi ti mo. Ôi, cái piang lau tao piang big na. Ôi, nang piang lau kha ka sai a sa lau piang lau zok la ka na ni chu. Ente mo am sa. Ôi, nó ti kha ti sia ma. Sa je cái tiang silicon. He is arranging his boobs. That means he says every time when he sit or wherever he stand. Jolty is also asking about that only. Ku ta mo phai ka zuka na chuan te le ora fi te chargery tina bang kha ka zu changa Ê, chị sim sim chả nu. Hai cái mà khát ra ít lâu về hết xia. Rồi nó hỏi Mickey Mouse yang vết cái gì. Ô, cái gì là kêu gì nghe cần. Jolty is saying that your hairs look like some Mickey Mouse. Là vàng. Ibe là kêu ta support về xí là vậy xem. Hey, để cái mông kia. Wow. Xin về là. Ôi, thế nào? Ôi, cái gì lại còn đen hả? Ôi, mà bị mất hả? Chút tệ. Ôi, cái con phone này đâu hi? Chui cho bạn hi. Ôi, lâu cái này cái bên lệ này. Ôi, anh sao cái mình bom nha, tao chỉ về. Ôi, cái sao cái khai bom chun box ya, anh sao cái nha. Ôi, cái gì chú silicon gì cái gì chú silicon phone gì đâu. Jolty is asking about the surgery of his boobs only, I guess. Tailoring na ni ka. Hindi po sa vecina ni. Sa vecina. Oi, fake smile. Fake smile. These two both are boys only, I guess, male, I guess. So guys, they are acting like a girl in this video. I like it. I like the way how they're acting, guys. It's nice only. Kanao Khawnbeui khala siam thul chalo kha. Ô, kha, chula anh vi vàng chul chalo hai soi kha mi. Ni lo ve chu kanao kamo ba ti chu ka han zong lo ka ta khan lo chu la. Alo kal tak nya zo lang kom ro wo. Nya, ka han zong lo ka kanao chu. Kamang ang ni tui khur box ya. Min thu sak tu ya ka in kha. Ka lo mo. Ole. Ui, ni si pa kham. Jolty has left him out there alone. Hey, em. Thì ha min tui khur cha he le ti na mu le. Mo ro ran kal de sa an pusik le. Lak na. Cái surgery min li so bo ka tailoring min ti sa bo ka. What he is doing here? Cái pemacang deh. Apa nak? Tu mami macam lah. Ui, bạn đi em thang ngâm thế lâu. Ui, dậy thom đi à? Ui, thom đi. Ui, thom đi à? Chú thom à? Rong chuak deh. Ui, cái nó là phần trắng po cái khổ chuan, anh thom đi anh. Ui, mày sao à? Ui, mày sao nó thom đi à? Thom cái gì nào? Thom now Thu tệ. With Không nghe cậu u different ta costume. cậu u in cậu lâu ca cậu thế à thì sao? Ui, lên cùng đi lao mới nhỉ à? Nhỉ. Ui, in bên anh phần trắng hai về. Now Jolty has become In bên anh lộ phần trắng girl. hai về. Mel chazo kami. Liang cho sok bên nắm lao. Itila uy ya per. Lâu tiền về mấy rồi. Anh chị.
lal kung ri na moi li Yeah. han ding te khoi mo ani lal kung ri la cher zum fil fel mol tun din ang me ya nang la te khan ke ma ang In this me video- mu te le mung nal takile In this video only I likes the way of dress up only. By the way, I like it, and even their acting also is very nice, man. So Zolte improve more than this. loi cha khoi mo ding reng reng te thong ro King Su. ko bi mi a hei mong te Ui beng, ui beng, phua la nghe. sa sa li ve thau mi à Ni la wen de tura la nya ke tu ka pian pui. yang pu ben swal the ngai na Before Zolte was boy, now he is acting again like a girl in this movie. Let's see what's conversations going on between them. Let's hear. yu kung ri chan thi ngai jan sun chung a ram mo ya jan Pasal ka u ma min du la ba mi kron len de ni he. ui khoi pasal mo nang le lang tuam chi lu tu khan khoi me khoi pasal li va um ve Mui mul te zo lo me cha si. ko se na ni hi moi mo Bugi men te pen sa. ko moi u ku ori so dong de re reng tiang a pare ve Itil hi ka ti ron dance par ya ka mo ya. Til ka de ve thau lom. o i nei ve le chan ve la Hey, ko ri chung ngai am le le he's leaving now. Ya. Bak mo ra kan swala ru tu. ui mong de ke tem ko ti ko cha na ve Ma video enjoy ena lungzing tak ano ma Zolte hi talin chha tak ania nupang rivo dan an rivo plus acting khomian thiam tak tak itin alanga kha khela an rivo dan hi khomi athat kiti tak taka kha athat kiti rolin en ni chu ipa ani tin nupang ani chuk ichang ni da an ek dan hi an dan hei itirang tak athat jap kitia tho thei tak tak kiti ani keep it up my bro. Ni je he cha nu. Cha nu. ui le mi zai nga Lu ka te cha nu. ui ye a mi ai ka ta khan he nim bi ro shen kan ni a pi lang ye ku tin sham lu tu ram mai ku tin Why he's pulling him down? For what reason? So let's see. Hey, mga tar bun sen swar khan ye vai ye khatian mi po be dong do ka ka bun na wa ye Cái để cha nu. Công tu cái gì lắm. kom tu ni ka ru ka ye be na Cái gì công don te. ki men ken kom the kom the Achara khano ti ang rutta itere khai. Ka u ni dom sak ho. Khomai tin chu. Out of control ta di khar le ne. hi Surgery ra kan tia. Dong la va krom po cha dia. ka zong ka la ram pa than ni khan Ka po cha lo se ba ni ron ka. mui pulinu Nang ma do khan ka mui muli nu tu. I mui mul te. Tam dia kha mi pa ang mai hum dur reng mai. sok ka la so siam pia na Cha nu trong ka mi cham ro pui sia. Me di la po ta la in soi What kwa a thei sim makeup. chang. ka the le the la lo ba It seems like Thei le thei la wa it's ka nose and moi la. hair. ngai But ro actually, na san le Zolte ya is kom not te ka du ka don Ui, in kom chi na mi. actually Zolte is not a girl. Yeah, he is a boy only, but he is a good talent of becoming girl. But like it, bro. kom ve chi ne Mo oi la we cha nu in kom me li pu la we in kom min me la support we si la ba. ui sai cha ga cha In cominin ni mel tok makati pe ka kan mani he ken kom kha the lu tu ka mo ma chuan ken kom kha lu tu kha tian tian kom tu ri min khe ma se ta de ya min ve de tok chen Chu te. cô cái chỗ rong đó như rồi là nó now what's gonna happen, let's see. ui cô nghe không nghe mới Now he's leaving from ui cô nghe lâu Zolte's lệ sao rồi không nghe mới places. đi lệ cái rong nó sẽ tổ chức gì lệ Whatever I like his hairstyle also. Wow, man, what us? Hey, what happened to? Wow, man. ui là Oi cha nu.
ui khôn đeo đeo thôi được chơi đâu có lo lo Wow. Jolte. ui khôn đeo rồi lằng đeo Both of them are singing themselves only. Their own song, I guess. cô theo Wow. ui nhà Wow. nang maawang buai nakato na sadya hi silaw ni ko. Before I end this movie, this Zolte and his friends, both of them has very good talent. And so guys, both of you, I support you a lot, 100%. So guys, improve more than this so that I can watch and enjoy the video. Ôi, nó để tụi tàn ra đi tí lò cả lâu khỏi xin nó. Ôi, khởi mò. sao rồi cái ngay là vàng Hi asar jarirang iti pui manita. Wow, what a song. What a face. Okay guys, that's all for this evening. So guys, see you in the next video.